ротаның командиры, гвардияның капитаны Ахматов. Minister für Energie. Der Pressesekretär vom Präsidenten. Здравствуйте.
Staatssekretärin Dinger aus dem Bundespräsidialamt. Государственный секретарь Дингер, ведомство федерального президента. Vielen Dank für die Einladung. Der Очень приятно, Koordinator sehr angenehm. der Koordinator für zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralasien. Координатор межобщественного сотрудничества со странами Центральной Азии. Unsere Botschafterin. Посол Германии в Казахстане. Наша тетя. Ja, das ist Der Außenberater, Botschafter Silber.